siamo qui perché difendiamo la cultura, l'identità e la lingua occitana, mai che mai, e consideriamo che la Francia deve signare, deve ratificare la Costituzione, la Charte européenne per la ratificazione e la riconoscenza delle lingue regionali, e spero che siamo ici a Nîmes. Mais il me semble qu'il y a eu un succès, qu'il y a entre 15 000 et 20 000 à Carcassonne, et qu'il y avait 10 000 personnes, et à Kéo, il y a 15 000 et 20 000. C'est dans un contexte de période électorale qui est une bonne cause. Donc, à quoi qui pèsera dans la seguite. Així ho hem de complir amb el nostre deure, però que la nostra llengua no hi som qui la valdran, sinó qui tota ciutadania. E veig, així és un net en el qual ens trobam completament afrairats per cultura et també per solidaritat. Bonjour, le Forum social Limousin a décidé per l'annada de soutenir la manifestation des Béziers perché è più importante per noi che la diversità culturale sia difenduta e che sia difenduta in Limoges, che sia difenduta in tutta Occitania e di tutto il paese del mondo. Començant a Ramon Patac, moviment revolucionari de l'esquerra occitana, desidero remerciar totes les delegacions internacionals presentes a Béziers. En aquest cas nosaltres estarem des de Maulets Escartamentista en el bloc d'Anaram a Patac i bé, per reivindicar la punta de la llança veiem de la manifestació és per la llengua, el lema principal és per la llengua, pel moviment occità anemoc, però creiem que també cal passos ferms per assegurar un coneixement, una educació en occità, una educació identitària, popular, que revitalitzi la nació i creiem que Anaram defensa aquests postulats. Els escartamentistes estem al seu costat. Hemen ekartzen dugu gure elkartasuna Occitandar herriari. Eta hori, Occitandaren hizkuntza defendatzeko. Però n'hi ha qui militar per cada un, per l'occità i pel català també. El combat per la llengua occitana és el combat per totes les llengües oprimides per l'estat francès en aquest estat. Doncs el nostre sosteniment ens sembla que és necessari, és el mateix combat i tots hem d'anar a una a fer modificar aquest estat jacobí que nega les nostres llengües i les nostres cultures. La carriera parla, 20.000 persone a Béziers per l'Occità, a dare pensi che abbiamo detto che potevamo dire, questo che ritiene che io so che primeramente la multiplicazione per due del numero di persone comparate da Carcassonne, so che ne era pas giocato d'avanza, che pensavamo a una progressione, ma è pas evidentemente a moltiplicare per due, e soprattutto la consolidazione di quella parola comune, disi pas unique, mais commune, de l'ensemble du moviment occitanista, dar que em sembla que les reivindicacions són clares, que hem explicat i hem comprendre ce qu'est la politique linguistique, que si devem appuyer sur l'enseignement, les médias, la création, la légalisation de la langue, etc. Et també aquest matí ce que hem comprès, me sembla que podem comptar sur quelques elegits locals qui sont capables de comprendre les reivindicacions et de les portar com cau. Ara nos cau convèncer totes les col·lectivitats occitanes, hi ha 14.000 municipalitats, ce qui és enorme, 8 regions, ce qui és enorme, 32 departaments, i tot això el cau coordinar per poder parlar a l'Estat, que hi ha la raó que explica la letra que mandarem als presidents de regió, el nos demanda la reunió du comitè interministerial a la demanda.
e se può dire che cau allarga il dibattito dell'Occitan che è importante, ma l'allarga le altre lingue per obbligare l'Estat a prendere in mano il problema che è il problema statale, e non il problema unicamente regionale o departamentale. Los qui n'ont pas tenu d'accord, los candidats a la présidentielle qui n'auront pas tenu d'accord, los candidats a la législative qui n'auront pas audit aquella crise, beleu, sont pas sérieux, que si n'ont pas audit d'accord, sont pas sérieux. Segur, il y aura tout ce monde qui dirà no, mais n'est pas important, il y a d'autres problèmes. Aquí il y a eu un mouvement social, il y a eu un problème social, n'est pas un problème d'associations culturelles, il y a eu un problème populaire, il y avait un monde qui viennent de partout, ordinaire. Ouais, sul primo cap che lo Filibrezze bene alla manifestazione perché l'anno passato l'informazione era passata e lo Filibrezze era passata in carro. Il y avait pas d'amistad entre l'Occitanie de Metsun et le Filibrezze. Il y a eu des tensions qui s'est passé. Et io, vous savez, ma mère a travaillé avec le Filibrezze et avec l'IEO per fare in sorta che lo Filibrezze e l'IEO hanno amasso. Et par exemple, all'inaugurazione dello Stadio d'Occitania, lo Filibrezze era també vengut per donc fare l'inaugurazione e qui ha tornato bene per fare la manifestazione con noi. Abbiamo un passo lontano, ma siamo contenti perché torno a ligare l'Occitania de Metsun e Filibrezze. Penso que a manifestação que se era para a passada, meio para que só que qualquer coisa pensavam, é a tal. E que penso que mantém as pessoas que estão contentes.